Zonja Sonja Stoleska është një person e cila jeton me zemër të dhuruar, ndërsa apeli i saj është që njerëzit të jenë më të vetëdijshëm se dhurimi i organeve të një familjari që nuk jeton më mund të shpëtojë jetë. Јас се разболев 98 на мој 33,5 години, се лечев 1,5 година во Македонија и 99 во октомври ми рекоа до тука е. И после тоа заминав во Белград, заради што само таму ме примаа, другите држави не примаа нас од Македонија, заради тоа што не бевме ни органодарители, ни ткиводарители, па заради тоа и не можеше да ни дадат. 18 месеци чекав во Белград, 89 абдоминални пункции, 37 плеурални пункции, над 2000 албумини. Тешко се чека, ама после тоа многу е убаво и се живее многу нормално. И затоа апелирам органодарителството да се покрене на највисоко можно ниво. 10 deri në 15 pacientë janë me mbështetje mekanike të zemrës, ndërsa ka edhe persona me probleme të zemrës që nuk mund të sigurojnë atë preparat dhe presin donator zemre. Pacientja më e re që pret transplantim të zemrës është 26 vjeçe. Të tjerë pacientë që e presin prej vitesh këtë shërbim janë të moshës 26 deri 43 vjeç. До сега во Македонија не е направена трансплантација на пациент кој што носи механичка циркулаторна потпора. Направена е од болно срце на здраво, меѓутоа сметаме дека е крајно време да се почне и таа трансплантација кај вакви пациенти, затоа што 7 години пациентите чекаат на листата за трансплантација. Profesor Dr. Sasho Dohqev thotë se është mëkat mbi 100 pacientë të presin për dhurim veshkësh. 88. Па малку е, затоа што на листата, да ви кажам, на чекање се над 100 пациенти. А за бубрези гревата е да чекаат толку луѓе да се добие орган. Значи мораме да го потенцираме, да ја потенцираме кадаверичната трансплантација. Живата трансплантација функционира. Секоја 10 дена до 2 недели ние си закажуваме трансплантација. Сега имам пред некој ден трансплантација, така да. Regjistri jo zyrtar në Maquninë e Veriut numëron mbi 408 diagnoza me sëmundje të rralla.